hürmetli Ahat ağabeyimiz, Aksarı Telesi'ne şun gününden tebriklerge jubileyiniz mübarek olsun, devamlı olsun, beşinci matır olunuz. Sizlerden de münegil pozitif, yılmaygan, alimine kütmesizini biliriz. Bir kaşında kurgan bulmadı işte bu sizlere mutsuzlanı, tümünüzsüz girdiniz. Dege gül, elhamdülillah, biz halka güle gitebilirsiniz, yakşı настроение. Mine kileşe kadar şu yılmaylarınız, bitinizden düşmesin, gül sizin bilen bulsun. Haminde bizim de şunlar güleklendirip, şu pozitif bilen güleklendirip, birge yaşarga nasip etsin. Rahmet, siz bulganınız için, rahmet bizni hürmet etken için, sizge şimdi elhamdülillah tecrübe olduk işi, biz yaşlarını kışkıneden yok. Minali isimde 20 yıllık yüzünüzde anı bilesiz, paromda barganda aşaşıp, әлі vakıtta parom еді, мен okurga baraydım stüdyen, siz şunda kürgensiz, yolun көрсеткенсіз, ders nasihatlarını bergensiz. Allah razı olsun sizden. Büyük zor rahmet. Men de fırsattan faydalanıp Ahat abi sizin tuğan gününüz bilen yubileyiniz bilen katab tabir kitap. Allah subhanahu ve teala sizge hem gaylağız ve eseniniz olsun. Tıbbilsin, iman tevfik, bakı saadet, özün bereketli ömürler nasip etsin. Bağlarınızın rahatın kurgayasın. Elhamdülillah sizin hizmetiniz büyük zor. Dinimizge, milletimize hizmet edip durasınız. Mescitlerimizge yardım edip durasınız. Elhamdülillah. Allah Teala şu kabul kısmı ecr savunları bilsin. Kıtlı bir yanım. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu biz de 5. klasda bir klasta okuduk. Elhamdülillah ve minnet gibi sevip duran hayatiyatesinden kala şunun için tuğan günün bilen bütün aytilecek dileklerge koşulan, aytkenlerinde de koşulan, aytileceklerinde de koşulan. Buna bir tişkeneler, bir şiirler ve şerhi bulduramıyor. Şunu aytem de şunu bilen tercih edeyim. Sen de benim gibi yücelgensin, sen de benim gibi aragansın, sen de benim gibi kış sayrağın tınlı hayran kalgansın. Ağidimden tenge sandığı sayraşırlar, bizne çakıra. Gitmegeli dostum, gitmegeli oturgeli çaktına. Sen de benim gibi suğa karar, bir sene eğilip koyasın, sen de benim gibi gıvırlarla götüren tıyıp tırasın. Ağidimden tenge sandığı ulanırlar, bizne çakıra. Gitmegeli dostum, gitmegeli oturgeli çaktına. Bizne geli oturgeli çaktına. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alassalah. Hayy alassalah.
والقيامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة وبعث مقام محمود الذي وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك. وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ورحمة السلام ورحمة السلام وبارك يا خير والجلال والإكرام. Büyük bir rahmet şu şimdi motor kişiye çağırmanızlar. Şimdiden rahmet, büyük bir rahmet. Kuday Teala sizin niyetten şu şimdi imansız. Kuday Teala kabul etsin. Biz Prostan'a kil almıyoruz. Mine soğuk gidiyoruz. Hayırlı'dan devlet sovyetleri serilinden hem onun orunbasarından Maradılıç mine Ahmet Sızan resmiyetini alır. 3 sayıga varam degeç. Ahmet Siddiqiş'in tuğan günde iftar meclisinde öte Şistay'ın Hazretleri tuğanları jığa degeç. Mine sizge barızgalar büyük kup seneptaş rakmışlar. Mine Ağar isminden, Ferit Kayırış isminden, Muhammed isminden hem Maradılıç Ahmet isminden büyük kup senemden tapşıram. Orazalar mübarek bulup gitsinler gitmeye tuğanın plaklarını tapşırdım barızgalar. Hazır bu şekilde üzüm emre şuna koyulduğunu şundan da Şistay gömürge bu bizim yokta bizim şu şey Ispas rayına, Kuymuş rayına evitmiyoruz. Ispas rayına biz Zakama zonası rayonları biz mine Balaşak'ta mina ezgine ezik bir iki yaşkar olarak koşun üstüne bir iki yaşkar olarak biz Balaşak'ta Şistay bizge mine Kazan'a barıp jatırga jidire jırağı evitin vaqtta Şistay bizden şu zor şehri bu kere yokta barsan bu 60-cı yıllarda областной центр bo'lib turdi. Şistapolskiy областной центр şunday vaqtda bo'ldi 60-cı yıllarda. Hem men o'zim de Qarazistim bilan 27-ci yılında Yavşirmeler Kutbushkinda ishlab ketdik biz bir hafta yil. Shuning uchun Şistay тоже bizga yaqin. Mana Ahad Siddiqish kommunistlar kelib keta olmasmi degash tilab keldik. Shundan da chaqirganda kelgan kerak, chaqirmasqa bo'ldilar. Tilab keldik. Ham bilganda men aytamiz so'ramisha keta olmayman. Men tarixdan chiqib murojaatga chiqdim. Men aytam Ferit men boş kullar kila olmayışım, var olmayışım. Dostlar canına
Мәйтәм берәр ни рәхмәт хатыгызны бирегез инде. Рәхмәт хаты баягы бирелми ул. Башта район башлыгына шылтыраттым мен. Ивановка Дмитрий Алексеевичка мәйтәм, шулай. Менә Әхәт Сәйдиевич 65 тула. Сенің ничек Әхәт? Каменская бик яхшы кеше иде, бик яхшы. Мен әйтәм, анан башка булмый, бик яхшы эшли иде һәм достоин кеше иде. Аннан соң да әйттем, аның Алсубашы мехбик тахуға тоже шынан бик зур неміне бәйәні білділесен алып кісі де. Шonun үшін міне мен мұнда ұлқат кетейім әлі тұта хәлетіні бердім. Татарстан Республикасы Дәулет Советі Рәисінің рәхмәт хаты. Татарстан Республикасы территориаль мәҗбүри медицина иминияты фондының Чистай шәһәре филиалы җитәкчесе Хафизов Әхәт Сиддик улына. Татарстан Республикасында халыкка медицина ярдәме күрсәтү өлкәсендәге күп еллык фидакар хезмәтегез өчен сезгә чын күңелдән рәхмәт белдерәм. Бай тәҗрибәгез, оештыру сәләтегез зур җаваплылык белән башкарган егелекле хәмәлләрегез ихтирамга лаек. Яраткан эшегезгә тугры калуыгыз, кешеләргә карата ихтирам һәм кайгыртучан булуыгыз белән сез хезмәттәшләрегез район халкы һәм медицина җәмәгатьләренең алда олы хөрмәт казандыгыз. Сезгә һәм якыннарыгызга сәламәтлек, имин тормыш һәм уңышлар телим. Фәрит Хариш Мөхәммәтшин, Казан шәһәре 23 ел 29 март именно туган көндә. Менә тапшыра. Инде менә мин инде специально заказа иттем менә бу. Болгарда иң изге җир ул Кече Манара. Менә монда хәзер бәйли шулай иң изге җир Кече Манара. Шуның макеты үзенчәлекле макет. Менә монда иткәч, анда менә нидә күренә. Менә монда низак иләр бөтенсеннән мимазлар. Субханаллах. Иткәч шурысы. Менә Әхәт Сәйдиевич шушы Чистай районында менә гомерен шушында үткәргән инде. Шунда тугач Чистайда күп кенә эшләгән һәм иң күп җилларына шушы мәдәни зурак медицина белән иң менә карасам бирәсең иң күп җилларын шуга башлаган. Шуның өчен бәлки шулай дип әйткән дә үзеннән менә күп җилларны шушы медицина халыкка эшләргә багышлагансыз. Чөнки сездән башка ул булмый. Менә сез әгәр шушы больницада начар карасалар, сез актив эшләсез, халыкка сез эшлисез. Сездән әле Әхәт Сәйдиевич без Саратовта академияда бергә укыдык җилларда булды. Исән сау булыгыз. Иптәшегез исән сау булсын, балаларыгыз, анакларыгыз. Барыгызга исәнлек, саулык телим. Мөрәҗәгатегез яхшына мөбарәк булып үтсен. Тынычлык булсын, имәтеге Украинадагы специальный военный операция кизәк үтсен. Шуны телибез. Исән сау булыгыз, ярыймы? Бик зур рәхмәт чакырган өчен бик теләп килде. Рәхмәт сиңа. Туган көндә. Allah rəhmət eylesin sizə. Hörmətli Kamil Asqatay. İzgi diləkləriniz, büləkləriniz üçün. Başta olsun çıkmadan oldu.